والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الأحبة، معاشر طلبة العلم الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى في هذه الندوة العلمية التي نختم بها فعاليات هذه الدورة المباركة، دورة العلامة الشيخ صالح الفلاني رحمه الله تعالى، والتي أقامتها مؤسسة إحياء التراث النبوي في جمهورية غينيا في صيف هذا العام 1447 للهجرة، الموافق للعام 2025 للميلاد. وستدور محاور هذه الندوة بإذن الله تعالى حول نقطتين. النقطة الأولى التعريف بالسنة النبوية وبيان تاريخ تدوينها. يتولى عرض هذه النقطة والحديث عنها صاحب الفضيلة الشيخ أحمد ووري جلو المعروف بسيفوري. والمحور الثاني بيان حجية السنة النبوية والرد على منكر حجيتها. يتولى الحديث عن هذه النقطة أو عن هذا المحور فضيلة الشيخ أبي إدريس إبراهيم سو. أري يتي الله سبحانه وتعالى en juuliyanulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, en du'anike sahabaɓe makko e dendanangal jokkuɓe ɓe howre ko moƴƴi, yo Allah waɗɓenge maɓɓe. so ɗum yawti musidɓe julɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aray ɗo wiya jama on fof ko saɗi ko tooli kadi e nde ɗo jonde me en, e nde ɗo yewtere me en, nde hiɗen hombira oɗo séminaire me en, séminaire Cheikh Salih Al-Fullani rahimahullahu ta'ala, mo oɗo muassasa me en, muassasatu ihya'i turathi nabawi e nder ndi leydi Lagine, organise e nde ɗo hitande 2025. en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah noon ɗongi en ko wonde sawaba, o nafira en kadi gandal ko heeɓi e makko ko, o artika e gollitirgol, o jamana en golleji men ɗin fof. haray yewtere nden ko yowodiri toujours ko yoɗo sunnatulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray ɗen suuɓi toɓɓe ɗiɗi ɗe on ɗe yewtude e mum, ɗe nadwa on ma ɗum yewtere nde yiiloto e mum. toɓɓere aranere nden ko yowodirde e andingol ma andintingol e koko anda ko honɗum woni sunna. si innama sunna, ko honɗum woni sunna. andina kadi ma andintina tarikh, histoire ma historique windugol oɗo sunna nabigo sallallahu alayhi wa sallam, gila e fewndo maɓɓe ha e asminaji hikkitiɗi ɗon ɗi. haray ko yewtanta e nden ɗon toɓɓere ko cheikh men ɗo cheikh Ahmad Wuri Seyfoure Diallo, mi faljuka Seyfoure Diallo, eɗen andi ko duɗiɓe université islamique de Médine kulliyatul hadith. ɗon ɗo hiɓe jogani en ɗo l'école wiyeteɗo Lumière de Guinée. kamɓe woni fondateur o, ɓe wakkili moƴƴe heɓe formude ɗum sukaɓe ɓe. formation tawo o ko heblugol sukaɓe tawaɓe no mooɓidiri gandal diina kan e gandal aduna yankewal ngal. bi maana inchallah ɗen tori Allah eɗen jorti kadi yaltoyeɓe ɗon ɓen ko tawaɓe hino qualifié ɗen maka koɓe janngani kon ka spécialité ji maɓɓe e kenɗi kadi ka diina. ɗe nganndi ko ɗum hato jinɗen yo leen ɗin ɓurtu yaarude yeeso. so neɗɗo ɗon tawi hino gayna golle mum ɗen ka won ɗon foti ko ministre ma ko fonctionnaire ma ko woni gollude wo, simo gayna tiggolle ɗen
tawi kadi himo andi Allah subhanahu wa ta'ala imo andi golle makko ɗen fof Allah no rentiɗe kene e gunɗo oɗo hato jina e innagol inspection ma hurɓinirgol piiji goo sabu kanko haray mo andi kala ko o waɗi ko hasbetede ɗum ɗon ñande janngo ɗum waɗi haray on ɗon o metta huwonirde haray mo andi ko wiyete ko mas'uliya e hoore makko haray ko suɓen ɗon fayɓe cheikhana woni en ga formande yo Allah harnu en e sawaba yo Allah on timminan ɓe anniya maɓɓe on e siñcugol ɓe ngal ɗo duɗal oɗo l'école toɓɓere ɗimmere nden ko yewtanta en e mayre ma ko cheikhana cheikh Abou Idris Ibrahim Sow ɓeeɗo kadi machallah ko jannguɓe ibtidaiya e idadiya ka l'école Motasmin bi hablillah hadihi jamiyatu almubaraka ɓe gayni ɗon sana wi on ɓe seeni sarlul to ɓewaɗo e mo toon ɓe senti kam en ga ɓe naati jamia no kaagbele tonu mo cheikhana al professeur Moussa Kone siñcuno ko jamiatul ittihad al alamiya ara ɓe jannguno ɗon seeɗa après noon ɓe yimɓi ɓe seeni Arabie Saoudite ɓe janngi jamiatul islamiya kulliyatul hadith ɗon faculté hadith on ɓe gayni ɗon kadi ɓe seeni e fewon ɗo hiɓe abha ka jamiatul maliki khalida ɓe wadde toon kadi master on ha hin e domaine sunna o ara ɓe janngi ɗo e ibtidayi e idadi ka men ɗo ɓe mi ɓe yaari sarɗon toon kadi ɓe seeni ɓe janngi madina ɓe mi kadi ɓe yaari kadi abha idan ko rahala hayyakumullah aray ko ɓeeɗo wonɗen e hettade inchallah ɓe nder ɗo jonde men aray en jonna e aran ɗum ɗon cheikh ahmadou wuri sefoure diallo ɓe yewta en fi toɓɓere aranere nden e nder minute aji capannayyi inchallah so ɗum ɗo yawti jonnen kadi cheikhana Aba Idris yewtere men ɓe yewta en kamɓe kadi e nder minute aji capanɗe nayyi aray fof 18h45 en hombay yewtere men si allahu on newni ɗen anndi kadi futuro on kadi si juulama watte cérémonie clôture dawra on biirnillahi taala yewtereji no toon no jeeya e majji anndingol mo assasa on ko homɗum woni mo assasa on anndina kadi karma kojo mo innitirɗen dawra on salihul fullani ko hombo wonimo e toɓɓe seeɗaji ko yewndiri e muhum inchallahu senden shahadaji ɗin wayondiren aray on yaafoto kon qaddima on juuti kon seeɗa yoni en jonna e konngol ngol cheikhana ahmadou wuri fiyo ɓe andin en ma yewtan en fi toɓɓe ɗara nder wen muwaffaqan wa musaddada wa fi ghuduni 40 daqiqa Dada 18h00 Ibnu Fauzan jaɓoni numéro ɗo so heɓani ga yo noddu numéro ɗo kippe ɓe yana ɗum to téléphone on itto numéro 621 nodde oɗo fi jiiji ɗi ko ɗo jogii jiiji ɗi bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونصلي ونسلم على خير من بعث رحمة للعالمين وحجة على العاندين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتي الله سبحانه وتعالى en juuleni laaɗon sallllahu alayhi wa sallam haray en nani
ko fadlatu cheikh docteur ko ɓe ardini ɗo ko mawdu ko wonɗen kafudude mum ɗo ko joni التعريف بالسنة وتعريف بتاريخ تدوين السنة ويدن تدوين السنة يعني تدوين السنة كو ويندغول سنة سنة نلادون صلى الله عليه وسلم كونو ياريها وهيوتيري دو كون وني سنة نلادون صلى الله عليه وسلم ko honno o rewri ha o hewti en ɗo hiɗe woldi hande fi sunna ka juulide meɗen ɗo sinnama tadwinu sunna haray toɓɓe ɗino ɗon ma anden ko woni tadwin ma anden ko woni sunna on tuma noon si yewten ko honno sunna on eggiri ha hewti ɗo sinnama tadwin ka haala arabu ɓen ka ɗengal arabu ɗen andi dina kanko e ɗengal arabu ka ari se woolay fi makka ma wolen ɗengal arabu ngal yani التدوين من حيث اللغة بمعنى التقييد والجمع أي تقييد متفرق وجمع متشتت في ديوان واحد سينما التدوين كمو بقول كسرتي kumanoto moɓa ɗum hawtidira waɗa nokku goto ko wiyete tadwin idan sunna on ka lasili qur'an on e sunna on ardu kanji ɗiɗi sertata wano winnen ko feƴƴirno kono hari sunna on noka qur'ana noka konguɗi sahaba ɓen noka defte goo no to joni noon ɗum ɗo noon mooɓinde a ƴetta to mooɓidira waɗa nokku gootum woni tadwinu sunna ɗum ka haala arabu amma ka istilah ahlul fan yani ka andinande yimɓe fannu on karmo koɓe hadith ɓen si innama tadwin ko ɓe wiyata ɗum ko a ta'alif wa tasnif yani ko wallifagol hawtinira mooɓidira ko ɗum wiyete tadwin amma sunna sinnama a sunna ɗo kadi aray ma waɗen tarifu sunna min haythu lluga tarifu sunna min haythu lshar'a wa istilahi ahli lfann wa ashabu lfunun lukhra sabna si innama sunna ka dina kan ka fop makka ko ka sunna lutta noon joni ko honɗum woni none sunna on ko sunna waɗɗiɗo ka ko sunna yiɗaɗo kono kala dina kanka fop makka kaka fuɗɗiyaka ka hattika fof koka sunna hande kan noon fandude sunna on joni aran noon joni ko waɗɗi ɗum ka na waɗɗi ɗum ka haala arabu si innama sunna ko fanda ko laawol ko attariqa wa sira ko fanda ko laawol ko jikku woni noon no moƴƴi woni no boni hasana kanat aw kabiha sinnama tun sunna hay an kam joni ɗum ɗo ko sunna an ay ko laawol an ko jikku an ndo ko sunna mani ndo ko sunna yimɓe mon ɓenni ay ɗum ɗo ko jikku mon ko laawol mon ko mbowdi mon joni noon ndaare no gasara ɗum no moƴƴi no gasara ɗum moƴƴa idan ka haala arabu si innama sunna moftay ko ɗum waɗi daretake ɗo se en darike ɗon tun haray mo ɓe jokko sunna mum haray won aray en iwika diina ɗoni haray sen arti ka diina karamo ko ɓe luga ɓen taw no yewti fi ɗum ibnu mandour en imamu chatibi en e karmo ko ɓe buyi kono ɓe wata adde konnguɗi maɓɓe yimɓe fof e yondinoray ko yoga e ɓeɗo yewti fi noonni sunna o sen arti taw ka ɓuranay ka sunna allah no yewta fi ɓura sunna moƴƴa sunnatallahi lati kad halat min qablu aw fi ibadi nelaɗo sa sallam ɓe maaki man sanna fi l'islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min gayri an yunkasa min ujurihim shay'a
man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min awzarihim syai'a. Idan do holli ko lawol andi wono o hadith do no jiya ko yimbe bid'a ben waɗɗi kino sinkirde bid'aji. Hadith je buyno ton wono o hadith do wono ni'ma bid'ati hadhihi sugwana dum kono bayna on majal do wonde e ngal arde do ko andingol to ne ma sunna ko lawol ngol wawi wonde ngol moƴƴi ngol wawi wonde ngol ɓoyli donc ka haala luga jonnon sen arti e karmo ko ɓen ko yoti fi sunna on ko hari fewndo sunna on tawno hino nokkel ɗin fof no hawtodiri e defte no defte buy hari on tuma sunna waɗal istiqrar waɗal taqid. Ibnu Manzur himo inna en وقد تكرر ذكر السنة في الحديث وما تصرف منها والأصل فيها الطريقة والسيرة وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا أو فعلا مما لم يرد في الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن والحديث. Imam Ibn Manzur fi lisan al-Arab lana deftere we lisan al-Arab ka nungo deftere andirde luga kam min al-ma'ajib o inni ton wondema filli nama ko wete sunna ka hadithe ɗum yiltidirama toon buy lasili mum on ko laawol e jikku si ɗum noon ferlitama ka sharia wiyama sunna ka sharia haray ko fanda e mum koko nelaɗo salma yamiri kon e ko ɓe haɗi kon e ko ɓe rerɗini e mum kon yo jokke konngol wo kuugal wo ko ɗum waɗi hara ɗum kadi jolali ka deftere hara ɗum ɗon ka sunna ka hadiseje woni anaka qur'ana ari o inni ko ɗum waɗi si wi'ama dalilu sharia on ko wiyete ko alqur'ana wiyete alkitabu wa sunna ko wiyete qur'ana e hadith si wiyama alkitabu wa sunna ko wiyete qur'an wa hadith wiya adillatul kitabi wa sunna adillatul qur'an wal hadith awi alkitabu wal hikma. Imam Shatibi komo Imam Shatibi المراد بما نحن فيه هنا من هو صاحب الشاطبية صاحب الموافقات والاعتصام. Imam Shatibi do wana Imam Shatibi ka Qur'an ka defte ka amwandira do Shatibiya bay jomlandi buɗo no hunji Shatibiya man hunjade Shatibiya. Imam Shatibi no mar defte ndi al muwafaqat ko deftere usul mar defte do al i'tisam. إذن يموينون كموافقات يطلق لفظ السنة في مقابل البدعة يقال فلان على السنة أي عمل على وفق ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وفلان على البدعة إذا خالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وي كموافقات وإنما سنة نفرلته fande liddu bid'a parce que innama sunna haray fana ma contre bid'a no si innama tawhid haray ko liddi shirku idan si innama sunna liddi bid'a si innama oɗo neɗɗo ko sunna yankejo mamo jokki sunna haray wolli wonde ma oɗo no woɗɗidi ko wiyete kon bid'a ko ɗon bid'a ko sincaɗo watta ka nder dina tawi ala ton man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Sinama kadi oɗo neɗɗo ko neɗɗo bid'a yankejo ay ko lundiɗo golle nelaɗo noon wona finde itiqadan hino wona qawlan hino wona fi'lan wona mo lundike nelaɗo ka finde wona eyoya yeeso ashabul bid'a min al mu'tazila wal jahmiya ay khalafu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi al-i'tiqad fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala ataw bi bid'a. Idan oɗo kanka ɗo wirno o ari e konngol goo o inni
yutlaqu lafdul bid'ah ala amali sahaba. Yutlaqu lafdhu sunnah ala amali sahaba. No wi'e sunna hara ko fana ko golle sahabaɓe. Sahabaɓe konngol sahabajo ma golle sahabajo wona sharia kono yanni sahabaɓe basharu tanzil alquran nazala fi hadaratihim bal tode asbabu nuzul buy ko lande de ɓe landoto nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kamɓe arta ɓe nanilaɗo hunde kaari heɓilan ko honɗoni ñawori mum ma nelaɗo ko honɗoni hunde kaari Allah jippina aya inna ɓe ko ɗum ɗo nelaɗo makana ɓe imma ɓe yewta ɓe e konngol maɓɓe kamɓe imma ɓe yewta ɓe qur'ana idan ko ɗum yutlaqu lafdu sunna wa yuradu biha amalu sahaba sawa wujida fil kitab lam yujad ɗum woni noon no joli ka qur'ana woni jola li kawni ittiba'an li sunnati lam tarid ilayna way wonde ara ko sunna mo kamɓe ɓe andi ko ɗum ara hewtali aw ijtihada mujma'an alayhi minhu ma ko tinnare nde o tinni kanko sahabajo ma ɓen sahabaɓe ɗon ta ɓeya sahabaɓe fof no jaɓi si sahabajo golli gollal tawi sahabajo hay goto yedditali ngal gollal ɗon hara sikki ala ngal ɗon gollal ko ɓarotengal Allah subhanahu wa ta'ala aw min khulafaihim sinnama khulafa'u sahaba hara kombo fanda al arba al ma'rufun Abu Bakr Umar Uthman wa Ali bal warada ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ma amaruna min as-sunnah nelaɗo holli en ko ɓeɗo yamiren ko sunna ka hadith Irbad ibn Sariya fi sunna bi Dawud wa Tirmidhi nelaɗo maki alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di no waɗɗi on jokkugol sunna ngon min nelaɗo e sunna lontiɓe lam ɓen ɓaaw an fewɓe ɓen jogitoron ɗum wonɗum addu alayha binnawaji jogitoron ƴakkire ɗen hiɗen andi enen ka ɗengal men enen fulɓe ɓen si wii kaari no jogitor hunde ƴakkirde ɗen haray hatti kat joni noon nelaɗo may ko ɓeɗo addi jonni en ko yo jogitor ɗum wonɗum ƴakkirɗe ɗen holli wondema ɗum ɗon ko sunna idan ñentingol golleji sahaba ɓen ko ñentingol sunna ma dama tawi ɗum ɗon sahabaɓe goo lundaki ngal gollal ɗon na idan haray koni imamu Shatibi o yewtiri e konngudi makko e nder deftere al muwafaqat ko yonduno joni noon ɓaawo ɗum ɗo sunna noon istaqarrat al istilahat hande kan noon istilahat ji ɗin ari i tabiti ɓaawo gandal ngal ɓendi hande kadi karama ko ɓen heɓike ɓe waɗi istimbatata ɓe yaltini sunnan e nder deftere hande kadi tawi muhaddithuna en ino mari tarif mum feere usuliyanke no mari tarif mum feere fuqaha no mari tarif mum feere ahlul aqida no mari tarif mum feere ɓeɗo fof goto ɓe no mari tarif ɗum wiɗen ka fuɗɗode on sinnama sunna hara ko ɗum fanda ko dina kam fu fanda joni noon hande kadi ɓay noon ko dina kan ko fannu walori fannu yimɓe fannuɓe no mari tarifu sunna mum no yaadi e fannu mum on sen ƴetti yimɓe usuluyankoɓe ko honɗum woni sunna ka maɓɓe a sunna inda al usuliyin kullu ma sadara an nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn mimma yaslu an yakuna dalila li hukmin shar'iyyin ko woni sunna ka yimɓe usulu ɓen ko kala ko egga e nelaɗo kala ko joli e nelaɗo immorde konngol e kuugal e irritande konngol on hiɗen andi ko nelaɗo maka waɗe hunde kaari tawana ko hertanimo ɓe fewti on taw ngol ɗon konngol ko moftugol ila ɗon ha ngal daro no ara e sa yigoɓe mako nda no hirti kono aɗa dalil no woodi hertagol ngol ɗum ɗon ko konngol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ma ɗum gollal ngal ɓe gollata harana herani ngal ɓe kamɓe si herantoɓe kadi dalil aray lasili on si ɓe maaki ɓe golli ko fo jeeyi si dalil noon ari hertanimo ɓe makani ma hertaniɓe kamɓe ɗum hara ittintinama saabu dalil on joni noon iqrar on ko ɓe yiw gollal ngal no golle ɓe makata hay fus ɓe deƴƴa holli wondema ngal ɗo gollal ko sharia yankowal ko shar'inangal Allah on no yiɗi ngal ɓe Allah yamiriɓe ɓe yetti ngal sina ɗum la yajuz ta'khiru bayan an waqtil haja
sellata haray si tawi tunggal ɗon ngaɓaɗongal Allah ɓe deƴƴata det ɓe sansayngal si ɓe deƴƴi ɗum ko ɓay ko gonga ɗum takrir usuliyankoɓe no jaɓiri ni ɓe maaki ɗum ɗon taw no wawi wonde dalil ñawore sharia yankore dandi usuliyankoɓe kamɓe ko toon ɓe ɗaɓɓitata te naati ka banggal usul en taway kamɓe ɓe yewta to wi ɗaɓɓitugol dalil mbaɗi ahkam a taklifi al hamsa ɗum ɗo ko wajib ɗum ɗo ko mandub ɗum ɗo ko haram ɗum ɗo ko munkar ɗum ɗo ko mubaha ɗum ɗo ko ɗum ɗon kamɓe ko ɗum ɓe ɗaɓɓitata joni noon kala dalil arɗo tawi ɗum ɗo wiyay ko wajib ɗum ɗo wiyay ko haram ɗum ɗo wiyay ko mandub ɗum ɗo wiyay ko mubaha hare kamɓe ko ɗimɓe on ɗaɓɓitata ɗum ɗo boore kamɓe mbiyay ko sunna sen ardi ka fuqaha en karmo ko ɓe fiɓuɓen rahimahumullahu jami'an kamɓe ko ɓenta ko ɗum ɓenta sunna kullu ma amara bihi shari'u amran gayra jazimin nogo ma yusabu bihi fa'ilu imtithalan wala yuaqabu tarikuhu wa amthal hadi ta'rifat ɓenna ko kala ko sharia o yamiri kono harana yamirare tentude farilla ma waɗa harna ma waɗa si a waɗi tawi ko faandiɗa waɗugolngol ko baraji faalaɗa ka Allah ɓay sharia on no yamiri Allah winnante baraji si a acci a waɗali amara bakkata fufi ko accuɗa ko idan ɗum ɗon holli wondema wona farilla kono noon koko sharia on yamiri ɓay Allah subahana taala no yurme na ko yamiri en kon fof woni farilla si tawno ko yamiri en kon fof ko farilla e hoore men hay farillaji ɗi o wi ko farilla ni en gaynali ɗi taw ka si tawno kala ko yamira fof ko farilla ko andira susama nde wiwno yettinno Allah subahana ko windi kon kala yon tigui hajjo e nde wotere e nder gurdam makko na goɗɗo go wino toon neraɗo ali kulli am enen ko kala hitande neraɗo jaɓali jaɓade ɓe wino ko ɗum ɓe winomo ko sakkito ɗum si ɓe wino hi ko ɗum wonta ko li kulli am si ɗo noon li kulli am hitande ɓe haɗa gajjoyayno donc sharia on ko sharia yurmede idan c'est article alul aqida yimɓe finde ɓen hande ken ɓen ɗon ko ɗum ɓeynata sunna ɓenna as-sunna hiya hadiyu nabi sallllahu alayhi wa sallam wa ma kana alayhi min ilmin wa amalin wa hadiyin wa ma amara bihi aw aqarra bihi mimma huwa muqabilun lil bid'a innay ko woni sunna ka maɓɓe ko peewal nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e kala ko woni e mum immorde e gandal e gollal e peewal e ko o yamiri ma o irriti tawi ɗum woni contraire bid'a ɗen andi ahlul aqida daiman si innama tawhid ara shirku si innama sunna ara bid'a joni si innama sunna tawhidu sora ley sunna si innama sunna golleji ɗin fof sora ley sunna ko ɗum waɗi kamɓe kadi ɓe mari tarif ko wiyete kon sunna si ɗum ɗon feƴƴi yare ɗum hande kadi ko fandiɗen ɗo kon gandal ngal wonɗen ngal mo karmo koɓe hadith ɓen jeeyɓe noon ɗum ɗo ɓen tigi tigi ahlul fan ahlul san'a bimada yu'arrifuna as-sunnah ba'da istiqrar hadhihi istilahat dengan dari ɗum no sakiti e nder defte ɗe won se ndaari al wa risala lil imam Shafi'i fa ɗum nde ɗo deftere ko lasili ka ɗum sortare nde no moɓidiri gande ɗe nde fof majje aqida no toon usulu no toon sunna no toon gande luga no toon ko toon karama koɓe buyi aɗa ƴetti ɓe gari e yoygol ɗum yeeso karama koɓe hadith men ɓe inna as sunna en andino sunna ka luga ka ma huwa sunna fi luga at-tariqa wa hasana sawan kanat aw qabiha dan as-sunna inda istilah al-muhaddithin kul in shi'ta ma uthira aw ma rufi'a aw ma udifa ila nabi sallallahu ma uthira an nabi sallallahu aw ma rufi'a ila nabi sallallahu aw ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin أو تقرير أو صفة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة كوكالا كو إجا إنلادو ما بانتا هيوتنا إنلادو ما دمبا إنلادو صلى الله عليه وسلم
immorde e konngol ma kuugal ma ɗum irritande ma ɗum sifa konngol e kuugal e irritande ɗum non en anndi ka no yewtin ɗon naan joni ko ɗon fanda e sifa sifa on ko fanda ko piiji ɗiɗi imma ko sifa khilqiya aw sifa khuluqiya ko sifa tagudi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam nde andi defte no winda spécial alchamail mouhammadiya liman li tirmidi e ko wana ɗum a sifa lqadiyat sifa lqadiyat nam ɗeɗo defte fof no sifi fi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo saɓena o juuta o raɓɓiɗa o sewa o semba harɓe si yaha ɓe honno nelaɗo sallam tagu maɓɓe ngun no ngu wayi noon ɗum no jeeya e sunna ya anndu ko honno nelaɗo ma on o sifitori defte spécial no winda ɗum no duwa janngede a janngata wa ano par ce que ɗum ɗo ko jibilliya khilqiya tabiiya ko allah no allah tagiri neɗɗo o ko noon o wata kono nelaɗo e ma o yanganima fi dina ma kan ɗa duwa andude on ɗon ko honno sifa makko khilqiya way madama un karama koɓɓe no yewti fi no defte no winda fi ɗum jono sifa jikku maɓɓe on ko on ɗon noon etotoɗa ha heɓa on jikku maɓɓe ɗon ɗen andi allahu subahana taala ko ɗum wacciri nelaɗo ɗuɗugol juulugol ka horugol ko hajjugol ko zakkugol kon wa innaka mal muradu bil khuluq huna ɓe biro men aicha ɓay landama ko non khuluqu nelaɗo ɓe maki khuluquhu alquran khuluq on si fanda sino yewtede si ka arande lawol ko ɗum jamon atto famude ko jikkuji wonandi hakkude tagore nden ka ya moƴƴo e tagore nden wata bono e maɓɓe si ɓe bonnike ma ya muñño ya yaafo wata woni yettotoɗo ko ɗum awwal ma tabata ila adhani nas hada walakin hunaka amrun a'dam min hada fi lkhuluq yani alkhuluq ma allahi subhanahu wa taala heɓugol jikku hakkude mum e taguɗo goɗɗo heɓude no wawi heɓde jikku hakkude makko e allahu subahana wa taala ka kulol makko allah ka gundoji e ka feeñi toon fo yo taw himo kanko e allah basi enen e allah e golloday woni yo taw haray ɗe mari jikku hakkude men allahu subhanahu wa taala heɗe mari jikku hakkude men e tagore allah nde si goɗɗo faala jikkinade hakkude ma e allah ko ɗum o watta ko jikkuji honɗon ndigi dowa jikkinade hakkude makko e allah tabaraka wa taala par ce que a defata ɗo nelda allah ka kono moƴƴorta e allah wona neɗɗo jikkiniɗo e allah tabaraka wa taala jikkula maɗa kono nam memu ɗon nam al tawhid wal aqida yo taw hara hiɗa wutinɗini mo hiɗa bajjinɗini mo hiɗa senni mo hiɗa sifiri mo ko hani siforde kon si ko marɗa jikku wo ko marɗa jikku sa shirkay haramara jikku ko moƴƴiɗa e tagorde o ɗum ɗon nafata mana sen fami ɗon mi joopi tu woni par ce que na ɗum woni temmen kono ɓay innama sifa no e nder sifa on jikkuji nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallam jikku maɓɓe on ko hakkude maɓɓe e allah hakkude maɓɓe tagore allah ni nde allah no jibbinno aya liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima kono nelaɗo wanno ɓe jarnuno allah ka ɓe qirritani allah on ka ɓe juuɓe ɓe ɓeydi darɗe jemma ɗen ɓe dari ha koyeɗe ɓuuti ha biro meɗen aicha maaki nelaɗo a wara e hoore ma allah yaafi ko ande ko sakkindinɗa ko nelaɗo ma kadi ni aicha ya aicha afala akunu abdan shakura accata men a jiyaɗo jarnowo allah hakku ko jikku hakku noon tigi e tabarata si allah moƴƴike ma waɗanima nema no waɗi ko allah yiɗi a waɗanmo ka an kadi waɗanamo ko yiɗi a waɗanmo ko kono si o moƴƴike mo waɗanima nema ƴettonemo a wurti e yeddugol mo hara jikkinike makko jikku moƴƴo hara jikkinake mo jikku moƴƴo donc fala budda nantabili hadi nukta on ɗum hakkude men e tagon ɗum goto tinnintaki par ce que no ɗa yiɗi moƴƴede mum ka idan an kadi moƴƴo heddi ɓen golludu e yimɓe ɓe no yiɗa ɓe golludu e ma noon a yiɗa tooñede a yiɗa jattede a yiɗa kansede a yiɗa wujjede a yiɗa ño'ede a yiɗa ɗum ɗa awata waɗɗu yimɓe ɓen kadi lanni ara heɓi jikku moƴƴo
en faami ko ɗum woni jikku nelaɗo sallallahu alaihi wasallam karamo koɓɓen ko yeddodiri ko est ce que aɗo nelaɗo nelede golle ko ɓe gollayno ko naatay ka sunna ka natta ka sunna aɗo ɓe nelede aɗo wawi jippade maɓɓe par ce que nelaɗo sallam gurdam maɓɓe ɗan fof ko dewal gurdam maɓɓe ɗan fof ko jikku moƴƴo addabani rabbi fa ahsana ta'dibi joma ne ilan o moƴƴini nedi andi nelaɗo koye eto ñentinde nelaɗo e ɗum ɗo haray ko ɗo wiyete sunna haray ko ɗon en yonnora ɗo ka tarif par ce que tammen on no raɓɓiɗi ɗe mari ɗo ko juuti hay ɗum leere men o yoni subhanallah woni arten ka sunna ka tarih sunna hande kan noon oɗo sunna ko honno o hewtiri en ɗo ko honto o rewi ha o hewti en ɗo khilaf ñanno hakkude karamokoɓe sunna on ko hontuma o fuɗɗa windede kontuma o fuɗɗa waɗede e deftere kontuma o fuɗɗa waɗede e ɗeri ko raɓɓiɗi kon ko fewno nelaɗo sallah sallam ila gurdan nelaɗo sallah sallam sunna on fuɗɗa windede ɗe gandi hari buyno faami wondema fewno nelaɗo ari sunna windano ka on tuma kono ko selli kon ko tabiri kon wono khatibul baghdadi yewti ton ka taqyid al ilm ndeɗo deftere sen ɗaɓɓinde en jangguide e yiye ɗum ɗo ton defte ka noon no winda fi tadwinu sunna buyi idan sen yi en janggen taway wondema defte har no windede adonela e kam fewno nelaɗo sallah sallam fuɗɗi donc ko haditeje arɗe haɗi windugol ɗen fof hiɗe loyi sina hadite goto on kadi ko khilaf si tawi mo selli ma so sella hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ñaɗo maki la taktubu anni shay'an man kadaba anni shay'an ghayra al-Qur'an falyamhuhu to windana to winde an hay hunde si wana al-Qur'an kala winduɗo si wana al-Qur'an yo montu oɗo hadith kanko ko ɓe no yeddodiri sellugol par ce que Imam Bukhari allahu bil waqf ɓe maki ko dari ko Abu Sa'id o hewtani laɗo sallallahu alaihi wasallam bal Abu Sa'id tigi kanko tigi aɗo windayno kanko tigi aɗo windayno no jeeya karmo ko ɓe makir wondema oɗo hadith mari ella kanko Abu Sa'id tigi aɗo windayno ko kanko filli hadith o idan hadith aji arɗa yamiri noon windugol ɗen hiɗe ɗuuɗe wataɗe huɓinade hino jeeymu nelal maki fi fatu makka uktubu li abi shah o abi shah o landino nelaɗo yo windane ko makuji nelaɗon nelal maki windane abu shah wonnoon kadi Abdullah ibn Abdul As radiyallahu an haɗo windanayno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo makata kon kuffar Quraysh ari wi a winde ko nelaɗo makata kon neɗo ko ɓandiyanke ɓe faljay ɓe hawray o darni ñande goy nelaɗo hari mi windayno mi darni par ce que ɓe yeeɗa wirila ni nelaɗo maki uktub walladhi nafsi biyadi la yakhruju minhu illa haqq maki windu mi wondiri ommo wonkenko no jungo mo yaltata ka hunduko an si wana gonga windu Abu Hurairah radiyallahu anhu inni ma kana ahadi min ashab akthara minni hadithan illa ma kana min Abdullah ibn Abdul As fa inna kana yaktubu wala aktub sahabat ɓe ngala ɓurɗo lan hadithe sina oɗo kanko aɗo winde min mi windata ɗeɗo haditheji fof ɗe sellike bittifaqil ulama khilaf ala e majje holli wonde mbarno windede fewno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam idan ganda ko nga fuɗɗori ko windugol ngol e khidma sahaba ɓe ngal ɗo ɗe gandal ɓe hunjotono baltode ko addi wiyede wata winde imamul khatibul baghdadi kanko yaltinno ton ɗen e nder bahth makko mo waɗi on e nder ko wonno ɗaɓɓitude kon o yaltinno sabu wiyoɓe ta winduɓe kon hanno fiyonduɓe ta winde goho ko fi wata qur'an on jillodi ko wona qur'an on ka fuɗɗode aranu goɗɗum jangi harana qur'an ɗiɗi on e fi wata hunjagol ngol ronkulata par ce que si jamo naati e windugol tum ɓe hunjotako hande kadi malakatul hifde on bone don tati on e wata goye jama on jokku windugol tu ronka kippude qur'an on sugano ɗiɗo ɗen piiji e fanɗugol karamakoɓe fuga ha en fewno on saha sugano ɗiɗo ɗen piiji kono ko ɓuuri selde ko ɓuuri tefde kon ko fewno nelaɗo fuɗɗa windede sahaba ɓe kadi ko wona noon hari ɓe hunjotono gandal ngal ɓe windano ngal kadi ɓe windidiranayno ɓe windano hadise je nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe winda konguɗi Aboubacry Oumar e Ousmane ko yowdiri e masalaji ɓe jonnidirana wono Usayd ibn Khudayr o winduno makuji nelaɗo o watti ɗon e garda Aboubacry Oumar e Ousmane o jonnani Marwan ibn Hakam ko wannoon kadi Zayd ibn Arqam o winduno o jonnani Anas ibn Malik ko wannoon kadi Zayd ibn Thabit o winduno o jonnani Umar ibn Khattab ko wano noon ko wara noon ko noon gandal ngal jokkodirɗo winda moɓidira ha hewti fewdo Umar ibn Abdul Aziz Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Zuhri
ɓeɗo fewndo Umar bin Abdul Aziz o yamirno kala waalijo kala laamateri ka o laami yo gandal ngal winde jonne. Imamu Zuri o windi fa katabna ilma daftaran fa arsalnahu ila kulli baladin lahu fihi sultan. O yimɓe windi deftere kayeji mi naɓi e kala ka o laami yo karama ko ɓe fewno on sayi ɗum ɓe jooɗo ɓe janno o yi wali tufshul ilma wali yajlisul ulama yo karama gandal ngal saaki yo karama ko ɓe jooɗo ɓe janna woni faynal ilma la yahlaka hatta yakuna sirra gandal halkota ko nga wona gundo. Idan ɗum ɗo ko fewndo arande laawol ngol ɓay ɗum feƴƴi arti noon hannde kadi ka qarno ɗimmo on tuma hari gandal ngal pooɗike seeɗa hari windama konngudi sahabaɓe windama konngudi nela susama kono kum mbeeno feere hannde kadi artuɓe ɗum ɓen karama koɓe artuɓe ka qarnu thani al hijri ɓen ɗon en hannde kadi ɓe ƴetti laawol kesol fi moɓugol oɗo ɗen sunna danko oɗo sunna no oɗo sunna hewtira en ɗo no jeeya maɓɓe hombo Al-Layth ibnu Sa'd no jeeya maɓɓe Abdul Mubarak no jeeya maɓɓe Abnatanto ibnu Rabi'a no jeeya maɓɓe Al-Fudayl ibnu Dukayn no jeeya maɓɓe ko wona ɓeeɗo ɓe fof maɓɓe kamɓe kadi ɓe winduno hontuma yalti wiyede Az-Zuhd Al-Majami yalti ko wiyete Asiyar ɓe mooɓidiri ɗum ɗo kono ɓe hawtidiri konngudi nelaɗon sallallahu alaihi wasallam e konngudi sahabaɓe e fatwa tabiyankoɓe fof ɓe waɗi e defte goote kono tawi waɗama taqyid ko ɗum waɗi windugol ngol on noon sa e luutodinno windugol ngol karande laawol fof mooɓidi e ko nelaɗo kon no waɗaɗa sahabaɓe kono waɗaɗa taabi hikkiɓe noon ɓe no waɗaɗa ɓe ɗon kamɓe ɓe waɗi ɗum ɗo fof ɓe hawdi waɗi e deftere wotere ɓe waɗi tabwib ɓe waɗi tartib hande kadi fof woni mo bawwo bo mo rattab fof ko woni e deftere wotere hino konngudi nelaɗo hino konngudi sahabaɓe hino fatwa tabiyankoɓe kono si a jangi annene ko konngol nelaɗo ɗum ɗo ko sahabaji ɗum ɗo ko tabiyankejo fof kono ko mo bawwo bo mo rattab. Idan ko on tuma noon yalti wono Imam Malik en artoyi wono Imam Malik ibn Anas e groupe maɓɓe on wono Mamad ibn Rashid wono Sufyan Thawri Sufyan ibn Uyayna hande kadi yalti Muwatta'at yalti Masanid yalti sugu waɗo ɗen defte kono andi wo Muwatta'at ko lolli hande kadi ko Muwatta Imam Malik ko ɗum waɗi ko nden ɗon na muujadon si nama Muwatta'at ko nden ɗon jama ɓuri hande Muwatta'at jibuyno toon kono ko nden ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yaltintini si ɗum feƴƴi arti ɓaawa ɗon hande kadi qarne athalith al hijri kono ɗon qarne karamo koɓe kummaluɓe kadi yaltiti kono gandal ngal kadi ngal arduno e alhaali goo par ce que fewno on saahi ɗon tawi khurafat je khusa abalat ji buy kadi ari yimɓe naaduɓe subuhaji e piiji ka nder dina no ɓeeɗa yewtidanta en noon tawi ɗum kadi ari kono Allah ƴelti karama koɓe kadi fewniɓe wono Mamadou ibn Muslim ibn Wara en Imam Bukhari en Ali ibn Madini en Ishaq ibn Rahawayh en Muslim ibn Hajjaj en ɓe kadi yaltidi fewno on ɗon en saahi Warraziyani ɓeɗo kadi fof yaltidi fewndo on ɗon en saahi ɓe wallifande heyre wallifande heyre hono on ɗuma kutubu siha kutubu sunan kutubu masanid ɗum ɗo ɗe yaltiti hande kadi defte hande kadi ɗeɗo gande ara mooɓa e ɗum ɗo hande kadi kutubul musnada heeɓi hande kadi noon hadiseje nelaɗo sallah sallam sogge musnadan hande kadi karama ko jon ara o sogga sanadu on ha o hewta matnu hadith on si sanadu on soggama hande kadi goɗɗo wata nadde toon suba par ce que yaltite karama ko ɓe maaki wono man asnada laka faqad halak wa man arsala faqad takaffal kala sogguɗo hadith o wi haddathana ha memi nelaɗo hande kadi no woni no ɗaɓɓitira anda si tawi woni ɗum no selli ma si sella amma noon so wi ɗum nelaɗo maaki hande kadi ko ma landoɗamo sanado yo adduma hara fala ɓuuri eta kaffal huɗo waɗi on tuma ɓen ɗon karama koɓe kadi ɓe heeɓi wan noon kadi ɗum ɗo feƴƴi ari none goo kadi e talif ko ɗum waɗi kutubul aqida on kadi yalti e wino nane defɗe dina kan ka fof ka sunna kutubul aqida ko kutubu sunna al musnada enen as sunna li Ahmad ibn Hanbal وسنة لأبي نصر المروزي وسنة لأبي أحمد حنبل ɗum ɗo ɗen ko façon defte kono ko ka aqida
ɓay tawi yimɓe biɗa yalti jamiya yalti mu'tazila yalti fewno dawla al abbasiya fewno ɓen ɗin ɗon piiji fof ɗi yalti ɓeɗo o noone e wallifande ɗo kadi yaltiti ɓe ari ɓe ɓangini fenade ko ɓeyɗa jogi ko subuhaji ko ɓeyɗa jogi ɓe wallifi sugu ɗum ɗo ɓe wallifi defte radd kadi raddul marisi al mu'tazili liman lidarami e sugu wano ɗen ɗon ɗum ɗo kadi o noone e taalif ɗo ɗe kadi yaltiti si ɗum ɗon feƴƴi qarne hikki ɗon ɓe sappike ɓe wilanni qarne hikkiɗo ɗon on arti noon hande kadi e façon wallifande go ko hontuma yalti defte façon go mustalah al hadith ko hontuma yalti façon defte mustakhrajat honti yalti façon defte at takhrij honti yalti façon defte façon karama koɓe go kadi e wallifande go kadi e wallifade tawi hande kadi gandal feƴƴungal ngal artuɗo ɓaawo ko yo ñembu imma wallifo al tarikatu asiha aw al tarikati sunan yalti sa ibnu khuzaima yalti sa ibnu hibban al mustadrak ala hakim ari yalti muntakal ibnu jarud fi sunan dara kutuni sharu athar li tahawi yani sugude ɗo defte kadi fof yaltiti idan ɗum ɗo ɓeɗo karama koɓe kadi ɓe waɗi khidma sunna on e ndi mbaadi ndi ɓe waɗiri ɗo dartagol mere nde par ce que tawi hande kadi subuhaji buy wono marisi e yalti jamlu safiyane e yalti e sugu wono ɓeɗo khurafaji e khusabalarji no ɗuuɗi hande kadi ɓe waɗi radde e maɓɓe ɓe ɓangini penal maɓɓe ɗe ɓe ɓangini gonga on e ɗe defte ɗo ɗen ko noon murandu yaare hay hewti a qarnul khamis al hijri ko ɗo moɓoni ila qarnul khamis al hijri hande kadi ha yeeso ton hande kadi ko noone goto nade ko waɗugol khidma ko feƴƴi kon hande kadi defte feƴƴuɗe ɗe hande kadi ko yanganagol ɗen noon karamo goɓe go kadi yaltitoy on tuma imamul bagawi en gontuma yaltitoy imam ibnul jawzi en gontuma yaltitoy ɓe wallifa al mawduat ibnul jawzi sharhu sunna lil bagawi masabi sunna lil bagawi ɗeɗo foppande kadi ɗeɗo kadi wallifa fi khidmati sunna wa bayanul haqq min al batil yaltingol mere nde wallinaɗa yaltina sunna on wallinaɗa ko noon yalti ha ande kadi aroy kutubul ahkam wono umdatu ahkam lil maqdisi e ko nanteɗen ɗon e moucheikhat kañum e arba'inat ɗen no fof ɗe wallifa ɗum ɗon fof ko khidmatu sunna ɓangingol sunna on hino sunna on ɗo hino mere nden ɗo ko ɗum waɗi ɗo komi hombirta ɓayɓe sappi noon kela ndeɓi mi andi mi feƴƴiti seeɗa tori ko yaafuye si tawi goɗɗo wuuri suguɗe e defte fof no woodi suguɓe karama koɓe fof no woodi o yiyali sunna mari hujja yeeso Allah jante fota ɗo sunna a ɗaɓɓitay sunna ko ɗaɓɓitete ɗum ɓe karama koɓe fof wallahi ɓe accali ɗo parcelle um ɓe accali cuurum ɓe accali fof konede koɓe sina ngal ɗo gandal nelaɗon so mi maaki innal ulamaa warathatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilma faqad akhadha bihadin wathir aw yo ka seeɗo en haray hino ɗum ɗo ko goɗɗunni par ce que tammo mi jonnan eɓɓata hay qarnu goto kam yewtam ɗo ko mi moɓidir tun heña so en yiltike ka defte en tawa ɗum no winda wala par ce que en wakkilo janggen gandal sunna ngal janganen karama koɓe sunna ɓen e noone no ɓe walli fori noon fou fiye waw famude oɗo sunna rewiren Allah oɗo sunna par ce que ko rewɗa Allah o sa hawrodal e sunna nelaɗo Allah jaɓata ko ndigi tinni e dewal o na tinnagol e dewal woni sarti ko hawrnigol e sunna woni sarti idan e yafuto mi ara ha ɗo ɗe mi daro wa aqul ma tasmaun wa sallallahu wa sallam ala rasuli wa barak wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada ko be ko ya Syekh Ibrahim ibn Syekh Ibrahim ibn ha be do dinno ko lagi dinno be kan dinno wal na tan takum sota batri bono wara daga alaka wona economiser do jogo do wutore Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Aray en jarni karama koɓe ɓe weltani kamɓe fota ala hada al bayan. Aray ɓe ɓanginani en ɗo toɓɓe ƴewodirɗe e oɗo mawdu moɓe halfina oɗo sunna ko honɗum woni sunna
telen ka haala arabu ɓe yilani ke en telen maka defte luga lisanul arab wa gayrihi ɓe holli en ko honɗum woni sunna on telen makka haala arabu e ko honɗum woni kadi sunna on telen makka istilah e wino mbayenen ɗo ko jonde hadis wonɗen aɗa ko taarif mo ɓe ƴetti fi muhaddisina en ko no ƴetteten enen kala ko tabitenuraɗo sallllahu alayhi wa sallam enen en innayi ko sunna aɗa julɗo o yonimo fi yo gollir hunde fi yo suuso o encourage o gollirgol hunde hara o mankinalde o wakkilo e mayre o duumo e mayre yo inne ɗum ɗo ko sunnanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona yo taw si innama ɗum ɗo ko sunna ni ko wigol moodi na farilla ni aray ɗum no serndi ani ko ɗiɗo wi owo sunna on kala ko tabiti ko sunna alhamdulillah ko sunna mi gollirami duumoto e mum inchallah weltori wi o ko sunna ɗum ɗo ko muqabila alwajib bi mana ɗum ɗo wona farilla ni yani sunu rawatib yani kala ko ente ko sunna modi sele men taw sonji yimɓe ko sunna ni ko sunna mo acci hara e mara bakkat yo Allah hisin en aray toujours yo kalima sunna on heɓanen on ɗon teddungal heɓanen mo ko wiyete kon valeur heɓanen mo ko ente considération kala ko nanɗen ko wiyete ko sunna ara ko sunna tabituɗo e annabigo sallllahu alayhi wa sallam yo on tigi geru o wakkilo o gollira on ɗon sunna haysi ko nde wotere e gurdam makko ɗan noon haray woni ara nun ɗum ɓe holli en windugol sunna on kadi gila ka gurdam annabigo sallllahu alayhi wa sallam hadisaji arɗi haɗugol on ndemal sella e majji so wona hadis goto on kadi ko lurraɗo e mu'um siko kamɓe makimo e so tawi ko sahabajo wiyeteɗo Abu Saïd al-Khudri kon ɗon yewtimo ha ɗi hadisaji kadi holluɗi haray newnugol winnugol oɗo sunna e karmo ko ɓen konnguɗi maɓɓe fi moɓidirgol hakkude ɗi hadisaji ɗo ɗiɗi aray jazahullahu khairan ɓe arti kadi noon e o juhudu as-salaf fi khidmati sunna sinnama salaf ko gila e sahaba en ha e tabi'ina en wa man ba'dahum sahaba en no tirnorno wakkilagol hunjina fayɓe mum ɓen rerɗina ɓe winda kadi hadisaji ɗin windidirana oɗa winda jonnana oɗa kadi winda jonnana oɗa kono noon kadi cheikh ɓen kadi winda egga e taliba e maɓɓe ɓen kadi winda egga e taliba e mum ɓen ko noon ɗum ɗo ko fi hadi sahaba ɓe holli en tatawur yani évolution windugol sunna on ara noon haade ko tadwin jam'u tun komo windugol tun almuhim no windede kala ko on tigi andima ko nani winda moɓidira ajsa uji buy après moɓidoroya kadi e diwan de bukku aroy noon kadi évolution on kadi toujours wiyete kon tasnif ko noningol ndara hadisaji none kaari waɗaɗi feere hadisaji none kaari waɗaɗi feere ɗum ɗon kan noon addi tanawwu musannafat fi alhadith ɗe gandi toon kutub tawayɓe ko murattab ala al abwab al fiqhiya kutubu sihah wa sunan wa ma ila dhalika ɗen ɗon ko none goo kadi kutub tawayɗe ko ndarude hadisaji ɗin rewnidiri ɗi e nder defte ɗen bi itibari ruwatiha min as-sahaba kutubul masanid wa kutubul maajim aray ɗum ɗo fof ko natuɗo eno makirno juhud yimɓe hadith ɓen windugol oɗo hadith wakkilo winda ha o hewta e me en ɗo aray ɗen yii enen nafa windugol hadith o saabu so windanoka aray no hewtano en aray wona junnugol yewtere aray ɓe ɓangini moƴƴa toɓɓere nden ko woni tun haray sifat ndeɗo toɓɓere wawata ɓangude e jalsa goto ma e nder leere goto ma e nder minta capannayyi ɗum waɗi haray muhadara o ma nadwa on ko suusingol jama o yoyiɓe janggu inchallah no gasa kawɗo en dawra yewondirde tadwinu sunna on tu inchallah woma e toɓɓe oɗo nadwa on ko ɗum waɗi en junnata yewtere nden wota e hulangol waktu on ɓay so e wi ko waktu ɗen duwa haray wadda iltisam e waktu on joni haray ka raɓɓinɗingol en jonnayi cheikh umen ɗimmoɓe ɓen ɓe ñawdana en toɓɓere ɗimmere sakkitinde e oɗo nadwa donc cheikh Abou Idris Ibrahim Sow ɓe holla en wondema oɗo sunna ko dallinorteɗo
ɓe jantano en kadi joga e subahuji jilɓayeji ɗi a'da'u as-sunna wone addude fi bonnugol fi sunna on itta bote sunna on inna ko deftere Allah nden tun e ko nande mum ɓe ruttadi kadi inchallah embere min ta capanne kadi biidnillah ara tafaddal cheikhana mashkuran ma'jura wa barakallahu fika ya aba idris. Sudah juga. Mata, utang mai. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih Allahumma lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. En yetti Allah subhanahu wa ta'ala on goto bajjo seniɗo handiduɗo e yettede. Hiɗen seedanomo handidugol e dewal ngal kanko tun ko alday ka fiɗiɗɗo. Hiɗen seedo wondema o jiyaɗo Allah tedduɗo maketeɗo Muhammadu ibnu Abdillah ko annabajo Allah nulaɗo makko e hoore gonga. En gonginimo en gondini nulal ngal o nulirangal eɗen iwtira ɓawo makko toro Allahu joomi meɗen saabu yurmede makko yaajude nden yo hawrindingen e sawaba ko jokkitagol nelaɗo alayhi salatu wassalam. Aray no ɓe holliri noon toɓɓere nde mi halfina nden fi mum ko marnde calɗi ɗiɗi. Salndu aranuru ndun ko yewtugol ko hino tindina wondema sunna nelaɗo on alayhi salatu wassalam ko hujja ko dalil ka diina koko dallinorte koko hujjinorte. Ɗimmum ɗum ko ɓangingol wondema no woodi ɓe jaɓali nden ɗon hunde wondema sunna on ko hujja ko honɗum woni alhaali ɓen ko honɗum woni tigi tigi fiyake maɓɓe on ko honno ferli sorten telemma maɓɓe. Amma ka toɓɓere aranere aray no jeeya e ko woni pellet ka diina islam wondema sunna nelaɗo on alayhi salatu wassalam ko kañum woni hunde ɗimmere nden e ko wiyete kon wahyu bimana as-sunna annabawiya ko qasimun lil qur'anil karim ko kafidu ɗum e qur'an on si konngol wahyu ngol wellitama. Allahu subhanahu wa ta'ala waɗi sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam peccum ɗimmum kum e pecce wahyu ɗen. Si innama wahyu ta ko fanda ko alwahyu alshar'i ko qur'an e sunna.
no gasa goɗɗo inna fiyonde mi wani alwahyu shar'i kalimatu wahyi no yaaji no fandore wonde longingol tum mujarradu ilham wako Allah subhanahu wa ta'ala inni wa awhayna ila ummi Musa ɗon na wahyu shar'i fanda komin tindinimo ko waɗa amma si ndama alwahyu shar'i haray ko piiji ɗiɗi somoto ɗon ko alqur'an e sunna ɗum ɗo ko hunde tawayde ko pellet ko noon woniri ko ɗum wono cheikh hafid hakami ka fuɗɗode deftere maɓɓe al-lu'lu'ul maknun fi ahwali l asanidi wal mutun ɓawde ɓe yetti Allah subhanahu wa ta'ala ɓe duwanini laaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wa ba'du fa sunnatu nabiyi wahyun thani fa sunnatu nabiyi wahyun thani alayhima qad utliqa alwahyani ɓawɗon seeɗa ko ɓe maaki wa ba'du inna ashrafa alulumi ba'da kitabi samadi alqayyumi ilmu alhadithi limadha idh huwa albayanu lima bihi qad unzila alquran ɓe watti ɗon noon fa sunnatu nabiyi wahyun thani alayhima qad utliqa alwahyani ɓe maaki ɓaawo hunode nden haray gele ko an yo musidɗo ko ɓuri teddude e gande ɗen ɓaawo andinagol deftere Allah nden ko andinagol sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam fiyon ɗum ɓe maaki sabu sunna nelaɗo on ko kañum woni wahyu ɗimmo on si innama alwahyani joni noon sen arti ka alqur'anul karim en yiye dalilaji muɗum hara hino feeñi ko ɗum waɗi no jeeya e faljereji ko woɓɓe famata sunna nelaɗo on ko dalil ɗimmo ka martaba tuma wo ɓenna dalil ko qur'an on tahu refti sunna on ɗum ɗo ko faljere ka faamu a docteur Abdul Ghani ibn Abdul Khaliq ka deftere maɓɓe buhuthun fi sunna al musharrafa risala ƴettaɗe deftere maɓɓe janɗude no inne hujjiyatu sunna eɓe ɓangini toon ɓe fenkiti wondema alqur'anu wa sunna mustawiyani min haythu al-i'tibar wal hujjiya wa innama sunna mutaakhira an alqur'an fi lfadila la fi al-i'tibari wal hujjiya ɓe ɓangini wonde qur'an on e sunna on hiiɗi fota ka taskitede e ka hujjinorede bimana daganta ko julɗo so yewtama hunde ka diina o addanama hadith yo innu ko honɗum qur'an on taw wi'e nde ɗo hunde wawa so tawi sunna on ko complément ko timminor ɗum sunna on wana qur'an on tuma wo wa ɓeydugol juuri e juuri koye ɗuuɗu haray na yo welu siɗa qirriti ɗum ɗa ko juuri ɗum ɗa ko juuri gotum mbeye mo haray hino weeli idan qur'an on si tindini e hunde yoni dalil sunna on si tindini e hunde yoni dalil na be kanji ɗiɗi kala ɗi tindina e hunde nde ɗoftagol nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ari kon ka alqur'an ko ɗoftande weddinde hertinde na ɗoftande tongande bakkidande e hawrodirgol e qur'an allahu ko inni en wa atiu llaha wa atiu rasula o filliti fiilon wa atiu on noyi wa ulil amri minkum karmo koɓe maaki ka ɗoftagol jomiraɓe fiyakuji ɗin karmo koɓɓen e ardiɓɓen ka dawla allah fillitaki fiilo o naali wa atiu llaha wa atiu rasula wa atiu ulil amri minkum la o inni wa atiu llaha o watta ɗon tum wa rasula o inni wa atiu rasula o fillitaki wa atiu tammu o in tum wa ulil amri minkum ɓe wi ɗo no holli allah no mari ta'a mustaqilla la tahtaju ila taqyid laaɗo no mari ta'a mustaqilla mutlaqa la tahtaju ila taqyid amma noon ulil amri kamɓe ko ɓe ɗoftete ko fodde hiɓe hawrodiri e ko allah yamiri hiɓe hawrodiri e ko nelaɗo yamiri kon si ɓe lundike ɗiɗo ɗiɗi ma goɗɗum e majji ɓe ɗoftetaki kamɓe
amma allahu on so yamiri na ya inno est ce que sunna on no tawti nelaɗo so yamiri na ya inno est ce que qur'an no tawti ɗum non ala ton idan aray sunna on ko hujja allah subhanahu wa taala hino humpiti en sunna on ko wahyu allah wi wondema nelaɗo on wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nulaɗo makata immorde e mbeleɗe ko ɓe makata kon wona li si wona wahyu mo hino wahyine e maɓɓe in huwa illa kala gelgiɗo haala arab kan o famay ɗo hertingol ari e raɓɓinɗingol hasrun wa kasre bimana ko o yewtata kon immorde yamiroje dina wonale sina ko ko woni argol ɗo ɗum ɗon pet honɗum wahyun yuha ko wahyu wona ɗo wahyinede dow makko allah inni aya goo innulaɗo yeeto en qul innama undirukum bilwahyi qul innama undirukum bilwahyi noy waɗa kadi ko hasrun wa kasre yani la undirukum illa bilwahyi innama ko adatu hasre ande komi wajorta on ko hunde wotere pet honɗum bilwahyi wahyi bal allahu no kambaɗine laaɗo siɓe wayluno wahyi on allah inni walaw taqawwala alayna bad al aqawil kono hikki ɗon la akhadna minhu bilyamin ko thumma laqata'na minhu lwatin e ɗiɗo waɗali allahu lettali nulaɗo on saabu hiɓe wayliti wahyi on ɓe heɓɓindi e allah holli nelaɗo on waylali wahyi on kono tippori noon ɓe yettiniri hay ka joli toon tawa hiɓe fela ɓe yettini wono ko allah wi ɗon wa tuhfi fi nafsika ma allahu mubdihi wa takhsha nnasa wallahu ahaqu an takhshahu ɗumma meɗen aicha maki si nulaɗo suuɗayno goɗɗum ka qur'an ɓe suuɗayno oɗo aya saabu ko felore feñude ka a wiyanama wa tuhfi fi nafsika ma allahu mubdihi ta suuɗi ka wonkimma ko allahu feññinta wa takhsha nnasa hiɗa huuli yimɓe ɓen wallahu ahaqu an takhsha ko allah ɓurɗa hanude hulude sago meɗen en wiyetake ɗum ɗo ka sago men sen wiyama yaltata yaasi ka si nelaɗo ɗum ɗo tippike maɓɓe ɓe jangi ɓe janni sahabaɓe ha sahabaɓe hunjike li annahu amin allah ini ɓe nokkugo abasa wa tawalla an ja'ahu l ama o tikki o niɓɓintinni yeeso makko ngon o hucciti bimana o mirƴinike tuma nde bunɗo on arnomo naafi ko bunɗo de iɗen gandi ɗum ɗon ko fii hiɓe tangini ko ɓe jokki kon no mari maslaha ɓuri ɗum ɗa ɗulle ko hon ɗum kohoɓe hino weeɓitaniɓe ɓe falandugol ɓen noon ɓe tangini si ɓen ɗon jaaɓi lowɓe buyi e julɓe ɓen ɓuttine ɓe hilni e ɓen ɗon ɓe welsindi e oɗa tawi ɓe to silmali taw oɗo ko silmuɗo ɓe waɗi ko wiyete kon akkitugol ko jogiti fii ko hayni tawi woni faljere allah feli ɓe wi abasa wa tawalla ɓe suuɗali ɓe humpite woɓɓe sikke ko teddingol nelaɗo wigol abasa nelaɗo muusi wa tawalla ɓe hucciti abasa na muusi de ɗum ko tahrif no abasa ko tikki idan nelaɗo alayhi salatu wassalam yettini fo tawi kadi ko wahyu allahu wi en e aya goo wama atakum rasulu fakhuduhu wama on ɗo ma on no jeeya e alaji hutorteɗi ka haala arab fi huɓintingol wama atakum yani ko kul dendanagal konko nulaɗo jonni on fakhuduhu jogite kono nulaɗo jonni en ko qur'an e ɓangingol qur'an on ɓangingol qur'an ko ɗum noon sunna ko noon kadi allah subahana wa taala inni aya goo fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima allahu o riwi o wondi o inni fala wa rabbika allahu yewtata sina gonga ko haton jinna e wondugol ka fiyo en hoolo kono ko ɓeydugol tentinalngol en ko pellet wona e mum sina ɗum o haton jinna e wondugol ala gonguɗo ɓuuri allah waman asdaqu min allahi haditha ala waman asdaqu min allahi qila ala kono o wondiri kadi mbaadi tentingol o inni fala wa rabbika no jeeya no arabu ɓen tentinirta wondode riwugol si wonda ko ɗum waɗi so innama la uqsimu bi yawmi lqiyama
na mi wondirali yawmal qiyama la on non ko tentinirɗo wondore nden na riwirɗo aya ɓe nakala arab fala wa rabbi muhammad ko tentingol wa rabbu muhammad on la o ngardi ɗo kadi fala wa rabbika bimana jazman wa rabbu mi wondiri jomima ɓe gonɗinta ha ɓe ñaawinoma e konko yani hakkunde maɓɓe bimana ɓe ñaawinoma e hakkunde maɓɓe ko non fanda tentini ɓawdene laaɗon feƴƴini alayhi salatu wassalam ko ɓe ñaawinora kono laaɗo acci kom ɗum ko honɗum sunna e nelaaɗon allahu humpitini laaɗo feƴƴinayi idan qat'an si allahu on wi'i nulino laaɗon e meɗen en fof qul ya ayuha nnasu inni rasulullah ilaykum jamia tawi nulaaɗon feƴƴine woɓɓe go aroya ɓaawo ɓe waɗɗi jokkugol nulaaɗo on joni noon nulaaɗon ñaawinama hakkunde ɓen noon nelaaɗon le feƴƴini ko ɗum fanda koko nelaaɗon acci ko yo woni ko ñaawata hakkunde ɓen aroyoɓe ɗon ɗum ko honɗum ko sunna ɗum wanno jeeya ella molnaɗo tuma nde hunde yani hakkunde julɓe goɗɗo fuɗɗi ɓanginande ɓe haare denelaɗo no maaki hunde kaari woɓɓe wiya toon a minen tigi tigi ka amen ɗo saria yoɓe taaki amenen ga onon homɓe onon jeeyaka e julɓe ɓen saria yoɓe taake saria hombo onɗon na saria mon onon minen ga mawɓe no wowi hunde kaari mawɓe homɓe ɓen ɓe heeɓi duuɓi jelu ɓen e wahyu kon ɗum atti ɗum ɗo fof ko palje fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum joni noon si ɓe ñaawinorima yoni thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta si sunna o ñaawi hakkunde men ta kadi fondoji ɗi yaajanayi na heɓugol ɓittede na e ko ɗum laaɗo maaki awa allah ala kono inchallah en huwodira la mokida ara moƴƴaali la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta bal allah tentini wa yusallimu taslima ɓe jebbilo hattirde jebbilagol ka jaɓugol ñawore nde ɓe hisina hattirde hisingol idan ayeje ɗen yewtude ɗen fi ɗoftagol ne laaɗo alayhi salatu wassalam no ɗuuɗi bal allahu holli ko wiyete kon gonɗinɗo waɗata few koko arta ɗo honɗum allahni wama kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim hana na gonɗinɗo duhiɗo few na gonɗinɗo suddiɗo kadi fes si allahu ñaawi ñawore mum e fiyake manulaɗo on alayhi salatu wassalam ñaawi ñawore muɗum e fiyake nde wonanta gonɗinɗo duhiɗo on ma suddiɗo on suɓagol inna a min on nani mi faalira nani mi yiiri julɗo no jeeya e ko humodiri e kalimatu shahada mo yewti on la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko wiyete kon alinqiyadu ɗoworgol bimana julɗo mara ko ɓe wiyata kon liberté total ara wonali muslim ko mustaslim ko jebbiliɗo jaɓuɗo ɗoweede jaɓuɗo tertagol faale mum on fi weltingol joomi muɗum sina ɗum si o tigi tawi yamiroje ɗen ko huwata ko beru ko tata kon hino wela mo haray on ɗon ko wonɗo rewde mbeleɗe mum nden on ɗon noone kadi no wooɗa allahina farayta man ittahada ilahahu hawahu no wooɗi eɗo woɓɓe piiji ɗin ka sunna ɓe classe ɗi ko tata kon no yaade wela e maɓɓe on hayya ko yaada ko ɓe memata on akkitugol waare ara no wela mo o akkita waare nden sikka ko fimo yiɗi sunna ta basen ji ɗi no dasade ta basen ji makko ɗin no dasade aɗa andi ke moyna goɗɗo sooda baggi ɗo 1 million e goɗɗum bonnamo e ahi kayfa hada angal dasagol basen on ko bonnugol baggi la ya cheikh nda ko sunna nda ko sunna so tawi kadi bete ko an no dasade wonde kono goɗɗo goo si waɗi o hisete hara no hakkindi woɓɓe kadi hay goɗɗo waɗi o hisataɓe si ɓe yimo ɓenna daariɗa bonni bagi ma
sunni wa yarda bis sunnah. Idan belede jilli ka idan telemma ka tabintingol sunna on ko hujja ɗum koko tawata koko pellet hakkunde julɓe ɓe no waɗɗi julɗo on yo fiɓu ɗum ɗon sunna on ko hujja ka sharia islam aya alquran goto pet hara ko ɗum arno holli sunna on ko o hujja hanno ɗum ɗon yoni ko dallinore wonde sunna on ko o hujja nafere ayeje buyi hino ari joni noon oɗo sunna sen inni ko o hujja en jantike ayeje alquran no gasa goɗɗo inna en joni jantoɗen kadi ka sunna yoga e dalilaji innen naam hakkunde men enen ɗo no feewi jantagol yoga e hadiseje ko dindinta sunna on ko hujja kono madama hiɗen wi'i toɓɓere ɗimmere nden ko ruttugol woɓɓe goo ɓe jaɓa sunna mantiqiyan si goɗɗo jaɓa hunde o jaɓande a wiiɗa addinde nden ɗon hunde waɗande dalil aɗa no ŋakkiɗi joni huwa la ya'tarifu bi anna sunnata hujja kayfa ta'ti lahu bi ahadith ala hujjiyati sunna on noon ko on ɗum fankinirtamo ko qur'an on ka sabu mo jaɓi qur'an on kañum ko hujja on noon ko ɗum wiyetenmo akhi wallime men hutora ko Allah wi kon wa ma atakum rasulu fa khudhu on aya ko no gollitirirte ko ɗon waynodirto par ce que wa ma atakum rasul fa khudhu automatiquement hare sunna o ari sunna o won ton kon no waɗi piiji dan no ton ko tawata no ari feppodiri e ko qur'ana yewti fimu ɗon wona sunna on ari tentingol ko qur'ana yewti fimu no ton ko tawata ari ɓangingol ko qur'ana on mumi jumli par ce que jomi meɗen inni en allahu on ko haqqe makko e dow yimɓe ɓen hajjoygol walillahi ala nnasi hijjul ɓeyt koye lewru honndu hajju ko balɗe jelu ko honno ɗum warrete mbaadi ndin ko honno ɗum koye sotol hongol woni haka qur'ana woni ko ɗum waɗi alhasan albasri rahimahullah ɓe maaki ñande goo tawi ɓe tolude imran bne husain radiallahu anhu goɗɗo goo wi'i ɗon la tuhaddithuna illa bilquran awa yaka seede mo yo karmo koɓe wonɓe ɗo taw yewtumen ɗo sina qur'an de o sikki o addi sowɓe imran bne husain makanimo udnu aya ɓattiɗo alalimu yakunu hakiman wa samhan gando yo wonu marɗo hikma newiɗo ko falnaɗa jama on ko peewal ta waɗu tasarrufu hollowo ko falnaɗa koyo hujja yano e dow jama on tun ay ɗum kan no woodi hiɗa anndi himo e faljere kanko o annda himo e faljere ta geɗo tun hujja yana e dow makko wallumo o sorto e majjere nde wonde ɓe makanimo udno ari ɓatti o waɗana bolol o ɓatti ɓe maki arayta law wukilta anta wa ashabuka ila alquran ayna tajidu anna salata aldhuhri 4 wal asra 4 wal maghribi 3 o ene ange ɗimmoɓe ma wawoyteɓe wa maka faamu son accidama e nde alquran are nde wattama e sooke mum ko honto son wayliti ɗon wayliti on wayliti ko e ɗerol hongol hawroy toon wonde fana ko darɗe 4 ɓe hawra e ngal bowal ɓe ɓooye wayliti e nayi addu ko sukki o ala foolay si ala alaafi konto taw toon alansara ko 4 ko honto taw toon futuro kañum ko 3 ɗiɗi feññinteɗe wotere suuɗetere ɗum ko honto ɓaya tawi ala ko jaabo ɓenni ene ange ɓe ɗimmoɓe ma son hakkidama e alquran ko honto tawoyi toon toon wondema wangagol ngol ko jeɗɗi na 5 na 6 na 4 ko jeɗɗi ko honto tawo toon sa'ayi on hakkude safa e marwa ko laabi jeɗɗi son yeehi woni go'o son arti woni 2 na be yahon aron si wona go'o ɗum no ka qur'an
ɓe hombiri hon ɗum ɓe yewtimo ɓe yewti heddi ɓen fof ɓe inni kono yo jama hudu anna ƴette juuɗe amen menen sahabaɓe Imran ibn Husayn ko sahabaɓe radiallahu anhu ɓe maati kono yo jama hudu anna fa innakum wallahi illa taf'alu la tadullun kono yo jama ƴette juuɗe amen menen sahabaɓe gandal ngal sabu son waɗali ɗum on majje ko noon le woniri hum tullabu nabiyina ka sahaba ɓen kamɓe woni janngana kuuɓe annabajo men o alayhi salatu wassalam Imran ibn Husayn maki hudu anna son waɗali ɗum tun on majje ko noon kadi Ayyubu Sikhtiyani ɓe janti wondema ñande goore tawi ɓe wonde Al-Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir goɗɗo go wiyeyi ɗon la tuhaddithuna illa bilquran la tuhaddithuna illa bima fi lquran a haare noon tan yewtu men ɗosna koni kala quran goyi eyo ande woɓɓe kay ko ɗum woni rôle maɓɓe on ko kudalngol karmo koɓe ɓen meɗen heeɗi en laaɓotiray ɗo shahada akhi qari il hujjata bil hujja honkir hujja goɗɗo on hujja ma on ka allah inni qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ene huuɗo tappo ko angal gonga sina ɗum yewtugo laabi haqqillaji ɗin famay Imran ibn Husayn Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhiri nimo ayo inni wajore men qur'an on ɗum tum men faala la tuhaddithuna illa bilquran Imran Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir ɓe maaki inna la nuridu bilqur'ani badalan walakinna nuridu man huwa a'lamu minna bilqur'an ɓe maaki musidɗo simin wajorde wonde ko wona qur'an a tangino de min faala goɗɗum lonto alqur'an min faala heɓude ɓurɗo min famude qur'an o famina men siɗa ɓuri men faamo qur'an bisimilla ma ko honno goɗɗo ɓurirta goɗɗo faamo qur'an ko famugol ko firi kon qur'an ɗum ko honɗum sunna ko allah inni wa anzalna ilayka dhicra litubayyina linnasi ma nusila ilayhim nelaɗo ko mubayyin kamɓe ɓangini so hay goɗɗo jangguiɗi qur'an on firanama tew e tew on ko wiyeten kon tew e tew kanko o janggi sunna on o faami o ɓurete famugol alqur'an an tawa ɗo wawi firangol jama o kono so landama ñawoje piiji buyi hara ɗa jiɓino guerɗa tawa rewi ɗum kono an a wallinorali sunna o ko ɗum waɗi kamɓe tigi Ayyubu Sikhtiyani ɓe maaki ida haddathta arrajula bisunna fa qala da'na min hadha wa haddithna bima fi lquran fa'lam annahu dallun mudil ɓe maaki sa yewti goɗɗo sunna o o wi tertano men ɗum walli ɗum to kaari wi nelaɗo maaki an a yiidi e ɓen selɗum ena hoɓɓeno toon ena wahabiya gandal mum ko mahi ko e mayɓe so ɓe fonti Bukhari ko mayɓe tun wonto Muslim ko mayɓe tun minen ko direct ilmu min ladunni ko ɗano hendo non na ko laaɓe noon afe ɗano hendo en fof ɗen wawi ɗum ɗo fina hagana ina haray feeñi waliyu ma waliyatu accita piiji ala sahal dina nanon tabitirta Cheikh Hafid Hakami maki fa dinu innama ata binnaqli laysa bil awhami wa hadsi l aqli dina ko ardi ko egganede ko wahyu na jowpagol e hottagol hutara haqqil en fof ɗen wawi ɗum ɗon hanno haton jinna tippino defte e nulgol annabaɓe so tawima ɓen wawi hoydugol no rewira Allah koyɗol na masdarum min masadiri tashri' sina hara ko annabajo hoyɗi amma enen fala idan sunna on ko hujja en dallinori ayeji alquran laɓɓinɗe pos wonde sunna on ko hujja joni noon wi'en enen ɗo hiɗen jaɓuno dallinorgol hadith mo wonɗen yewtude on jaɓuɗo qur'an o kankadi himo jaɓi qur'an on ko yewti kon ko non woniri awa o tawti en
wondema sunna on ko hujja a joni dallinoren kadi sunna on seeɗa hayso ko hadiseje ɗiɗi nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki hadith mo tawata Abu Dawud no filli mo tugorde makko nden kadi ko worɓe nunɗuɓe tun woni e mum Imam Tirmidhi kan no filli mo ka kitabul ilm hadith al-Miqdad woɓɓena Miqdad shamiyankeɓe go kono buyina al-Miqdam bon maadi Karib woɓɓena kadi maadi Yakrib wondema nelaaɗo maaki ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu nelaaɗo maaki watte yila min de mi hokkama alquran on e sifa alquran on wondude e alquran ɗum noon ko on ɗum ko sunna o ɓe maki ala yushiku rajulun shab'an ala arikatihi yaqul ma wajadtum fi kitabillahi fakhuduhu armaka heɓoyo yimɓe ñama ha hara joɗo soɓɓindo inna ko tawɗon wo ko alqur'ana ƴetten ɗum noon golliron ma wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimuhu e aray musidɓe watten yila ka qur'ana kala ko yiɗen toon no dagi ƴetten ɗum wiyen koko dagi kala ko yiɗen toon hino harmi ƴetten wiyen hino harmi yondinoren qur'an laaɗo maaki ala innama harrama rasulullahi mithlu ma harrama allah aray ande de kala ko nulaaɗo on harmini ɗum hino waywa konko allahu on harmini karma ko ɓe maaki kana laaɗo wi ɗo yushiku rajulun shab'anu ala arikatihi armaka heɓoyo waɗoye worɓe tawoɓe ko ñamoɓe ha hara soɓɓindo wowla ino tindina ɓen taw woni e qawmun kusala fi talabi sunna ko yimɓe amuɓe ɗaɓɓugol sunna par ce que sunna on andorta ko ngamelo en tiniɗo nannen ko usa sefude ɓuccani en ko ɗum no heɓora ngamelo la ma yumkin kono ma kon shab'an ala arikatihi tadullu ala anna haulai kusala ɓe mara courage fi ɗaɓɓugol sunna Umar ibn al-Khattab no yewti konngol sugan ɗum e maaki ɓe wonɓe añugol o sunna gufamo ɗumanno haulai ayatuhum sunna on ronkimɓe ɓe tawi no compliqué procédure reweteɗon ha anda sunna on a bugoto to suddare nde wakkilloɗa joni noon ɓeni e qur'an yoni subha ɓurɗo mawde moɓe jogui on ɓen Allah ini ma farratna fil kitabi min shay min accali ka deftere hay hunde fof no toon go'o ma farratna fil kitabi min shay ko ɗum fanda kitabo ɗum no hato jinni andede ka ɗim qa'ida musidɓe joguemo tuma kala yiɗon hunde ka qur'an tawa ndo e wasinde jiɓi on automatiquement wiye ka wonkimmo karmokoɓe feƴƴino defte walli fama qur'an on sharhama firama tafsirama idan ɗum ɗo faamu selluɗo hino toon yomi jogo hoore an hande mi heeɓi faamu selluɗo o tawto guin ɗon est ce que parce que c'est à dire o unoy to woni terto ɗum ɗo ittahim aqlaka hatta tagida al fahma sahih la tattahimi nassa awi l aya o ma shabaha dhalik idan so woni ha ahlan marhaban bil mudir ayyakum Allah idan tuma kala nassu weɓitanima sikkitiɗa ko ɗum o tindini koya ɗaɓɓitu ka defte tafsir ma farratna fil kitabi min shay ko ɓuri ɗuɗude e ahlu tafsir yakitora ɓen ko firtiri kitabe on ɗo ko lawhil mahfud on fuɗɗori imamu tabari wondema min accali ka lawhil mahfud hay hunde fof hino toon sa daari siyaq ayeje ɗen hino sembini ɗum ɗon ka lawhil mahfud piiji ɗin fof hino toon kañum fanda kitabe on ɗon ma farratna fil kitabi min shay hay hunde ala sina hinde mandina ka lawhil mahfud aɗo nde wadde ɗimmon noon karma koɓe goo maka law faradna jadalan hara en tippitani wiɗo on ko qur'an on fanda tawtuɗenmo en innayyi ha joni ella heɓaki so gini ko qur'an on kanko tigi sen yewtidi e makko jaɓay qur'an on fenkitali piiji ɗin fof ko fanda haray min accali ka alqur'an hay hunde imma hunde nden kayre tigi hinde ɓangina ma hinde sappa
sappande ɓurde mawde nden ko wondema wa ma atakum rasulu fa hudu piijigo ɓura noon fenkita e ɓangina wono wonde ka masail al irth ka dondi ɓura noon aɗa ɓangina oɗo ko ɗum ɗo mari oɗo ko ɗum ɗo mari si warroyi ni oɗo ko ɗum ɗo oɗo ko ɗum ɗo ɗon tafsil waɗi ka wonde Allah wiya tum waqimu sala ñinne julde ko hon ndesay ko honno mannaka donc ɗo irtina ka renugol waktu on tele maka hujjiya en hatte won waɗo ara en toɓɓere ɗimmere nen sakkiti nden ɓe machi inchallah jasakumllah heyra ruttoɓe ɓen sunna on ɓe wiya ɗum wona hujja aray hunde fof no hato jini andugol bindere mum nden no woodi feddeji taway ɗi hari no marani islam on konnago goɗɗum ko feddeji taway ɗi hari hino woodano hino mawnina fi mum wono faris islamu ari tentini fewndo laamu seydina oumar ɓe foola islamu naati ton ɓe jogii anneji maɓɓe bonɗi ɗin ka monanagol islam kono woni saare islam ɓe wawata feññinde ko ma ɓe ɓorno jollokke julɓe ɓen ɓe bonnira ka nder ko noon kadi yoga e alyahudaɓe idan no woduno yimɓe tawɓe no monani islam on kono ɓe wawata bonnugol nder ton moƴƴa si ɓe feññini naɓe julɓe ɓe ɓorni dolokkaji julɓe ɓen ɓe woni e bonnugo ka nder saffaji ton ko ɗum waɗi ruttuɓe ɓen sunna on no waɗi feddeji e noneji no ton taway ɓe ruttu sunna on few arraddul mutlaq li sunna ɓe wi sunna wona hujja few ɓawti mum ɓe sendi laawi ɓe wi sunna on ko waɗete ɗum ihmal tam ko tertete ɗum on ko yimɓe ɗumanni ɗum bouhari arɗo ɓawne laaɗo duuɓi tel lalala woɓɓe go yini a sunna on na hujja kono ko barkinor ɗum woɓɓe ari yini sunna on na o hujja kono si ari ka piiji calɗiyankeji imo sembinore so qur'an on yewti fiimu andi ɓeɗo fof ɓe ɓolɗini sunna on ka ɓeɗo ɓe woni mojobere no jeeya noon e innuɓe ɓen sunna on na hujja fedde wiyete nden arrafida ɓe wiyaɓe ka men ga shi'a konngol shi'a ngol ko inde nde ɓe weltorta par ce que ɓe inne shi'a on ko muhtasar si fontama ko shi'atu ali wasani shi'a ɗon ɓe jaɓay haqiqa maɓɓen ko ɓe rafida ɓe no jeeya e ruttuɓe sunna par ce que goɗɗo inna a minen nde meɗen anndi woɓɓe gowara ko fulɓe kono wonde ɓe adde hadis la yagurrannakum hada shi'a noya doño si ɓe ari e nokkure ɓe tawi ko sunna won ɗon kamɓe kadi ɓe mbadino sunna ɓe hakkite baye ɓe towna coñci ha ɓe saka poson si ɓe tawi ko suufiya won ɗon ɓe waɗa dolokaji jani ɓe jogo jikiriji jani ha ɓe saka poson si ɓe tawi ko fonctionnaire woni ɗon ɓe waɗa kamɓe kadi 3 posoyi ɓe haɓɓa cravate ha ɓe saka poson ɓe waɗa doño mbar ko wetti a tuqiya suuɗugol ko wondi kon ha feƴƴina fandunde mum nde joni alano sunna on hutore sina rewre sahaba ɓen ka si tawi mojoɓere tukki sahaba ɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓen ɓen ɓe jaɓi sunna ha yumki goɗɗo innowo allahumma laani 9 min al ashara allah min torikema huɗo jeenayo ɓen nder sappoɓe bimana al ashara al mubasharuna bil janna yo allah huɗuɓe fof sina ali o ko julɗo ni o wolowngol ɗo konngol ange oɗon kafi programme ono jaɓi sunna la ɗum waɗi shi'a yagal ngal rafiba yagal ngal kala tawɗo no jangi ko woni kon toon mo fiɓi ange makko na on gootu hande kadi on waynodiri idan no jeyano e ka ɗum yi'ete ko ɓanginta wonde ɓen ɓe jaɓa sunna ka deftere cheikh l'islam ibne taymiya minhaju sunna ibne taymiya ɓe ɓangin ɗum ɗo moƴƴa si tawi noon inde janɗi ma hinde compliqué ɓe ibne taymiya no mari gandal tiiɗungal cheikh ibne taymin no yewti fi makko ɓe maki ibne taymiya no ɓuri ibnul qayyim gandal
ilmu muassal kono ibnu qayyim no ɓurimo wawde faamino fuɗɗotoɗo. ibnul qayyim o walline no newori o fenkita o ɗumanno hara an e min en ƴetta heña yahen. ibn taymiya ahyanan yukhatibul kibar ko ɓen noon faamoyte ara faaminayi. kono so tawi minhaju sunna on kayre tigi on de compliqui no woodi muhtasar minhaji sunna li cheikh abdallah bun mouhammad al ghunayman nden noon no wawi wallitorede. abdallah al ghunayman ɓen noon ɓe wuuri ni arana abdallah al ghudayyan ɓen noon ɓe feƴƴini al usuli rahimahullah. ko noon kadi no jeeya ka ɗum ɗo ɓanginte fama mum no moƴƴa deftere suyuti nden miftahu assunna e miftahu aljanna fi lihtijaji bi sunna ma ɗum kadi aldhabu l ahmad an sunnati abil qasim libni lwasir الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليماني محمد بن إبراهيم يدو فوق دفت ساجنجي ده أفهمك رافضة بجبا سنة كنون كان نودي فدي جيغو توايدي ودي جوكي كون في وطلو لدنبتي كدينا كنو تايبه سومو دي كو يالتين تابي كدينا kamɓe kadi ko ɓolɗinɓe sunna o. woɓɓe no woodi ɓe naɓe al ahmadiya dambitiɓe wiyeteɗo mirza ahmad al qadiyani mirza ghulam ahmad al qadiyani ɓeɗo ɓe inni ɓura noon hiɓe jaɓi mo kono sunna on ɓe jaɓa. ɓe inna kalla wi ɗon rasulun yati min badi ismuhu ahmad ɓe inna ko mirza ahmad ghulam fanda na muhammad bun abdillah. allah ko ahmad wi allah falja ahmad e mouhammad no serti o. jon noon sa fiɓi ko goɗɗo go woni nelaɗo ande kadi ko a julɗo noon kadi jon noon hombiren mojobere go tawede nden ɗon hino battinde ha joni honɗum mojobere heɓino e arabu ɓen tentini ko sakkitoɗum ɗo jogiiɓe on fikra ruttugol sunna ɓen ɗon ɓe waɗi pecce ɗiɗi. feccere goo ko innaɓe ko jomiraɓe gandal ko noddoɓe e diina. feccere goo ko innaɓe ko udaba ko yimɓe littérature waɗa ɓe poéme je piiji ɗuma waɗa journaux ji ɗuman noon. feccere aranere nden innaɓen ko karmokoɓe bindere mum nden ko fuɗɗi ko égypte ɗo égypte ko wonno hoore muran ndum ko mouhammad abdou e karamoko makko jamaluddin al afghani. ɓeɗo ɗiɗo ɓe jeeyano e ko woni haɓugol moƴƴa sunna on holla sunna on na hujja. no jeeyano e ko ɓe ɓuri wallitorde ara nun ɗum journal hiɓe yaltineno ɓenno majallatul manar ko wonno rais on ɗon journal ko rachidou rida. rachidou rida wonno hoore on majalla ɗon ɓe yaltinen toon ɓe marno silsila ɓe inna dina kanko alqur'anu wahdahu. amma rachidou rida buye karmo ko ɓe holli wonde taaba wa raja fi akhiri hayatihi qabla an yamut wa dafa ani sunna. allah tawara ko noon woniri kono no woodi posonji si goɗɗo waɗiɗi hayso tuuɓi alay ɗum anni ko ɗum karmo koɓe ko yotta fi aboul hasan al ashari ɓe wiya yinnama o tuubu no taba llahu minhu allah jaɓamo tuubu buye ɓenna kono charruhu mawjud rawasibuhu mawjuda maqalatuhu bayna annas laytahu lam yaqulha hayso wallifike wonde goo kono ɗum ɗa kaddo ha jonno lorrude andi boneji ɗi no serti goɗɗino toon sa bonni a tuubilanni goɗɗi jokkete wona imugol ni album ay sa tuubi a jangi a wono ceernojo en no imam ɗa machallah mo wawi yewtere de ɓenami andi on kon woni wannoɗo album kaari yani joni yani ya layta ka idan rachidou rida ɓuy wi yo tuubuno kono majallatul manar on ko wanno kon israf fewndo makko lorra mum kanna e batte mum woɓɓe no hutorde. idan ɓeɗo ɓe lorruno moƴƴa ɓe battini kadi e yimɓe buy ɗum saaki ka alamul islami iwi égypte saaki yehi hewtoye suria naati lubnan saaki
Algérie e Tunisie ha joni i waali fayda haɓugol diine e ɗuma sabu ɓe idan nde ɗo ko mojobere goo ɓe wallitori majallatul manar on ɓe wallitori kadi ɗimmum deftere ɓe wiyande adwa'un fi sunna al muhammadiya woko annoraji e dow sunna muhammadiyankejo ko ɗum waɗi ɓe wiyey la yagurrannaka alkitab min ghilafi ka deftere ta hoɗe ndaargol tun ngaron ɗo innene no windi hatta tarifa ma fi tayyatihi ma bayna daffatayhi ha anda ko no woni nder toon ka jon sa yi no windi adwa'un ala sunna al muhammadiya annoraji e dow sunna muhammadiyankejo inna machallah kitabun jamil la hada summun qatil mahmoudou abouraya ko ɗum fandi ɗo ko sunna on nder toon no niɓɓiti mo arde lampe mo yonnade holla ellaji ɗin deftere posorde ko won toon wo ko haɓugol sunna kono alhamdulillah al ulama tasaddaw lahu karama ko ɓe daranimo a jeeya mum الشيخ العالم اليماني المحدث المعروف عبد الرحمن بن يحيى المعلمي جزاه الله خيرا يولي في الأنوار الكاشفة الأنوار الكاشفة النوراجي هنشي دين ما في أضواء على السنة المحمدية من الزلل والتضليل والمجازفة بانجينغول كو وونتون إموردي mortalle e majjereji e masiboji ko noon kadi Mustafa Sibai walli fi kañum kadi deftere makanatu as-sunna ma sunna wa makanatuha fi ruttugol deftere Mahmoudou Abouraya nden wiyete nden adwa'un ala sunna al muhammadiya ko ɗum wiɗen wota hodu en inde deftere ha anden ko woni ko nder ton idan oɗo groupe wiyaɗo ko karamo koɓe ɓeɗo lorri o lorra ɗo wiɗen hoore maɓɓe ko Jamalu Din al Afghani e talibajo makko Mahmoudou Abdou no jeeya ko ɓe wallitori fi sakugol poson maɓɓe on journal mum ɓe marno no inne majallatul manar hari hino ardimo wiyeteɗo Rachid Rida ɗimmum ɗum ko ɓe wallitori deftere Mahmoudou Abouraya nden nde wiye adwa'un ala sunna al muhammadiya wiɗen kono ko posonji won ton alhamdulillah karama ko ɓe rutti deftere nden groupe ɗimmo na karama koɓe dina ko udaba ko wiyaɓe no mari kalamu sayyal karambi taweɗi so ɓe windi no foti no laaɓa kono ko iwɗum ka muɗum leyɗe islam yehi janngoy ka portoɓe ɓen arti buya maɓɓe ko Sorbonne yehi janngoy Taha Hussein Mouhammad Amin e Qasim Amin groupe maɓɓe ɓeɗo kamɓe kadi ɓe ari ɓe woni e hutorgol ko ɓe wawi kon immorde windugol fi ɓolɗingol sunna on majjina joni noon ko ɗum wonɗen hombirde ma ko ɗum addi en yewtu fi ɓeɗo si homben ko wondema ndu muradu ndu ɓeɗo jokkuno madama ko majjere ande haysi kamɓe ɓe wulike ɓe feƴƴi kono woɓɓe aray ha wo ko ɓe accuno ko ƴetta ndin dondi ɗon kañum kadi wona e sakugol ɓe wiya li kulli saqitatin laqita no wodani kala ko futtata ko hoccata tuma wiɗa an mettitima goɗɗo ina mettinela hakada nnas idan nden majjere nde ɓe accu noon fi kala nde huncama nde ɗumannama woɓɓe ko ɗum woni hoccugol ni fitta saka joni noon woɓɓe ara ko musidɓe men ka ɗengal ɓe wontiri ka leyɗe heferaɓen to internet no moƴƴi courant ko pata ɓe jooɗo ɓe saka posonji aduna on joni yiitidi a wona e causa ɗo hunde waɗa hamdallahi wonɗo Belgique addunama message ko ɗum waɗi hamdallahi ɗo hannde tawa an dal taw fimu kanko andino idan ɗen mari musidɓe ɓe jarriborama nde toɓɓere ɗo hollugol sunna on nan ta kadi woɓɓe ko marɓe audience ɓe mari ko heeɗo aye kernojo kendejo no yewta yaha darata ɓe darude ko ɓe jowomaɓe sappo iya ɓen jofoɓe bulawuɓe no waɗi live tawa 300 500 1000 fi heɗagol fawdatu joni noon madama woniri noon ko ma fi maɓɓe yewte
andine honɗum la jadida indahum ɓeɓe wonɗe yigol ɗo nini no ara ɓolɗina fi sunna on yawo wola e pular ina bouhari ni e ni ɓe mara kesu ko takrar ɓe jokki ko fillitagol ko woɓɓe woluno taw hodu on koɓe woni kon yewtude non he daro noon hande mi heeɗike vidéo kaarijo mo yewta ɗon he yaka noon on machallah goy i piguino hana dartede goy antigui a nawni la hada mujarrad naqil eggugol tungo jokki mujarrad naqil kal babbaga nawa perroquet si yewtama hunde yo fillito ko woni kon yewtude ko sarab aya sikka ko ndiyan yatawa ko merere idan ko ɗum nanno karmo ko go jeeyaɓe leñol men ngol no yewta e maki ɗe mari musidɓe ka en ɗan yaaruɓe hella ka portoɓe ɓen ɗo ɓeɗo ko hani ko wigo Allah taɓe artu kon duwaɓe hande de Allah wota ɓe artu par ce que neɗɗo so woni o poson o wayiwa boddi on no moƴƴi wuridugol boddi ɓe wi ceerno kaari hara men werni on ko sambour ɗo ara boddino kali almoir ɗa kono hay son hulali ko newini o walay ɗon mo heewi poson e subhat ko noon o way ma boddi tuma wono habba yo lorru fi kulli lahda si tumbi mo wawi habbitade ka heddodi seeɗa ɗo majjina ɓen idan nantabih li haula sunna on ko hujja ko ɓoni komi wiide sunna on no waɗini wattirini ɓe ala addude kesum ko piiji ko Taha Hussein e winduno e Mouhammad Amin e Qasim Amin e Jamal Din Afghani e Mouhammad Abdou e wayteɓe wa maɓɓe ko ɗum ɓe woni janngude imma ka haala arab ma no wayla e français ma anglais ɗum fof kadi no ruttano hunca fi muɗum tawi hoditor ɗum sen hawri e ɗin vidéo ji kadi hodu en ne he daragoy ɗi piijo e laafigoy la subha ko janɗanta komo anda gandon siyar mo kirɗa e sawi goo tawi Cheikh Salih Sindi no mari dars ko jamia islamia kara ɓe janna kashfu subahat sa daari mon ya kashfu subahat nde mi jangguino nde kono si a ari tastafid en wonɓe doctorat no ara ɓawo gueeƴe ka masjidul jadid ndeɗo ɓe wiyata jamia Cheikh Mahamad bin Ibrahim aya ɓe adda subha on ɓe takkanamo subhaji goo tawa ko a jooɗo moƴƴa par ce que ɗo an tigui a fuɗɗike nanggade ɓeyna warraddu ala hadihi subah min awjuh wallahi Cheikh Sindi ko gando ko laaɓuɗo ɗengal e fuɗɗo inna awalan thaniyan thalithan tawa yaaja ka subha on ka beytil ankabut laysa bi chey ɗum nawa ko Imam Shafi'i ma ko no kon mi ɓeyde tun gandal mi ɓeyde andugol ko ha hon to mi majjuno gandal ko non way hunde so wolama na yeccecece ye jaka noon so huncama ina jaka ko an fotuno nane wono foti noon ko wadu ma on alhaali ma on waɗi ha haawiɗa ko mawna ko wadu ma on alhaali ma on wa tuma kala ɓeydiɗa e gandal ko hayno ƴiye andi jakari mi anda ɗum ɗo kadi andi ɗum ɗo e weetugol tawi no niɓɓitaninmi andi ɗum ɗo e haton jinnere jakari mi anda kullama sdatta ilman isdatta ilman bi jahlika asabiqiyani idan ka hombugol nasiha on e wasiye on ko wondema jogoren pellet wonde qur'an on e sunna on ɗi fof ko ɗi hujja ko ɗi taskitaɗi ka diina hay goto e majji ɓolɗintake malal ngal kadi wonata sina e jogagol ɗiɗi kala ko ɗi hujja si a nani subha wayi wasi o battinayi ema lekki makko kin ko gandal na goɗɗum sina gandal ɓatto anduɓe ɓen landoɗa aɗo a heɓude anduɗo yewtowoma faama wallitora du'a elaɗo alayhi salatu wassalam taw ɓe hulanaka majjugol few ɓe wiide ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ɗum noon ko fiyon noon ko tindigol en enen e wiw ɗum ɓay enen e mara garantie angal mortagol ngol e mara garantie mortotako idan ko enen ɓe on longinde ɗum ɗon ta subha ɗumano ɗo tugina he a noon
aɗo piiji ɗin jakade he jakade o iman jaɓirta noon goy allah ko wi no gonɗini innama almuminuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu iman jaɓata un pied dedans un pied dehors ndo yaade mi ƴeewa ko no woni toon na gonɗinal no gonɗinal ko pellet ko woni gonɗinɓe ko ɓen hooliɓe allah ɓe hoolini laaɗo refti ɓe sikkitaki bal marɗo gandal on yewto won jama on faama si o yewtima an a faamali ko ya innu amantu wa saddaktu ko ya tumu hon ɗum haqqille maɗen e jeli ke idan o tigi koyo andu islam on no taski haqqil no considéri haqqil ko ɗum waɗi islam on yowi yamiroje ɗen e haɗoje ɗen e dow haqqille ɗen al aqlu manatu taklif kono anda haqqil no mari kattodi no woɗi piijigo en jarri bora ɗi haqqillaji men ɗi wata huɓindade ɗi ko ma jebbillo ɗen jaɓen si wona ɗum o tigi heɓay probléme o sikkay hiimo ka hoggo tawa o wonino ko ɓaawa hoggo andali en toriki allah e dandu en ɗum ɗon allah arsiku en famugol dina men kan faamu hisuɗo allah arsiku en jogorgol sunna o no hana jogorede noon o danda en bone jiɓayiji ɗin e subahaji ɗin dendangal majji صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاوزت القنطرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على رسول الله يا فجنيل على رسول الله أرى ينجرني كرمكاي ne ɓi ko waktu o gasi kono koko wowa on tigi mi waɗi e ngal kono noon komin taaji an ɗi mi jonnimo komi waɗa on talhis ko wolta kon ko ɗum waɗi mi yetti fof mi jonnimo saabu himmugol ko woni e makude kon e hittugol yewtere nden mawdu on no ɓe makir noon ko mawdu ɗiɗi hujjiyatu sunna rad ala munkiri hujjiyatiha donc tawi no hato jini e ɓangilngol tawi kadi yewtere nden hino laaɓi hino laaɓa hino wonde e nafoore hino yooɗi ma tashaddudina ahyanan fi alwaqt e wiigol yoni gono alaktu lmawdua min babin ahar yani ko min taaji komi waɗayno talhis ko min ko wowli kon ko ɗum mi jonnimo fof fa afada wa ajada jasahu llahu hayran haray hay fus ala ko mi dewta sabu min taaji an ɗin mi o kiimoɗi haray jama on fof jarnama weltanama hetta gongol haray joni inchallah en hebloto juulgol futuro on si en ɓe maaki haray no woodi ko senditete juulen futuro on si tawi ɗum feƴƴi waɗen noon cérémonie clôture on après futuro on si allahu jaɓi haray jonde nden neɓata si allahu jaɓi ɓaawo futuro on haray jama on fof no tora ɓaawo nde jarna weltana do ana wonen ha juulen futuro on si en juuli futuro on kadi wonten ha waɗen cérémonie e lannode nden haray hayrul umuri maɗa sara allah o moƴƴinan en khatima o haray jama on fof hino jarna hino weltana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.